boss, pwede yung utana. Boss, pwede yung utana. O saan na mag-inom, boss? Wala ka na yung brand. Kilabay. Oo, ano yung brand? Saan na yung boss? Boss. What do you for a... What do you do for a living? I'm standing in front of the camera. What do you do for a living? Pindot lagi na mag-inom, boss. Boss. What do you do for a living, ma'am? Nalagi kas mahalon nga bitch, ma'am. Ha? Siyempre ko no. Nalagi kas mahalon nga bitch ron, ma'am, sa Kidsa. Dato man tao. Oh. Sa tas beach. Oh, bitaw, ma'am, no? Mahalon nindot kay mga sak. Oh. Naadin ni sa Kidsa mga ka-viewers nga beach resorts Kidsa. What do you do for a living, ma'am? Ako pala naman. What do you do for a living, ma'am? Call center. Ma'am? What do you do for a living? Ha? Wa kay trabaho, ma'am. Nya nabot lang ka diri sa Kidsa nga resort. Mahal man yung entrance. Banji Kukiri. Banji Kukiring dahil siya. Shout out dahil ka Banji ko, no? Kaya Banji Kukiring siya. Bing Bing. Dara. Boss. What do you do for a living? Ay, magpas-pas, boss. Pagutan na sa taga, boss. Boss. What do you do for a living? I'm standing. Rico, ma'am, naalagay ka diri, ma'am. Pwede mong utana, what do you do for a living? Ma'am, what do you do for a living, ma'am? Manabdan man ni Krista. Mananabtan og minikurista, ma'am? Ha? Mananabtan og minikurista ko na. Ay naman na si... Sir, what do you do a living? What do you do for a living, sir? Manimbang og lata. Ha? Manimbagay lata. Manimbangay ko ng lata mga ka-viewers. Makita ninyo dito sa kuan sa Santa Cruz. Sir, what do you do for? What do you for a living, sir? Karo nga, sir. Ay, mahalo na bang sinina, sir?